Jo kerang dihana lun lupa kagebi kulon sehat jasmani mudah rezeki dalam usaha. Nabi Muhammad bang ule suci umat gecari dalam nuraka akan selawut hantu olon bi kesidro Nabi Rasul Mustafa. Tak zemku gure ilme gebi kagak peturi huruf alif ba kajulon hapai niat usalli doa musuci kajulon baca kajulon hapai niat usalli doa musuci kajulon baca. Alahai doda ku doda idi laga boh kiri bakarang dua bapol ketiga jinolon putih sinambung rawi ke Bang Jakarta bapol ketiga jinolon putih sinambung rawi ke Bang Jakarta. Telon bunga balasan lebih cukup tak lebih hati lam dada kan tempio sambung saudari silaturahmi tanyo penyata getanyo agam pia sejati belage banci tajak semuka kajuta budu barakan seni mengaji duri le kaum lingkar dino diri lon hanale sangsi mendung kameri jawaban haba tapi na bacut golom lun turi gampung asli cut Bang Jakarta tapi na bacut golom lun turi gampung asli cut Bang Jakarta. Sabe ulun pretan prelon nanti malam ngon hari tetap lon sabar tetapi bungko gotroh kembali mungkin kabasi bacut ka erwah tetapi bungko gotroh kembali mungkin kabasi bacut ka erwah. Memang lon tepe sipet Bang Wandi urang jroh budi di Aceh Jaya maka sebabnya hanlun padoli tetap lon nanti balasan
Kalih lun putrang dileyuh lawi kalun kemuri babang Jakarta hana balun yo dendam ngon benci ringon dengki hana lam dada bejun masalah dah kurang rawi buta mengerti sabe cedara bejun kepake bena emosi di dalam seni pantun tanyoba bejun kepake bena emosi di dalam seni pantun tanyoba. Menggenasi saran yang mudi kanu bagi ilmu agama sesama kaum tanya tolongi bacut rezeki hantam lun lupa ke air sana salim ulun yang nama seni lewat budaya Dino Kajaya toko meriti Kota Beloh Siti gemukan ija Dino Kajaya toko meriti Kota Beloh Siti gemukan ija kasep ke enon sambung rawi lake permisi babang Jakarta menyona mentang Allah beri tagan to persibu lamrika menyona mentang Allah beri dagan do persibu lamrika